Basa Bali Wiki Podcast. Om Swastiastu. Semeton teknika mewali malih ring galah becik puniki sareng podcast Basa Bali Wiki. Yayasan Pelestari Basa Bali sanetrus mausaha nincapang tur ngelimbakang Basa Bali ring paroyowanane. Dumugi semeton satateken rahayu nggih. Napi-napi sanekap tiang mangda presida rauh tur dumadi. Ring episode podcast ane mangkin titiang jagi ngaturang Satwa Bali majeng ring semeton teknika sinamian. Sira sane sampun nanin mireng utawi nonton cerita Cupak Grantang. Minab satu puniki sampun sering keceritayang ring sekolah-sekolah utawi oleh anak lingsir nggih. Nah makin sampun wenten Blimade Sugianto iriki silih tunggil pengawi satu-satu cutet membasa Bali sane sampun kathah ring jagat literasi Bali. Dane makin meneng ring Desa Kukuh Tabanan pinaka perbekal irika. Wenten kalih Desa Kukuh ring Tabanan nggih, Kukuh ring Kediri, nampak saking alas kedaton. Nah, sakemanten ring galah sesampun wusan makarya dane satata aktif ngripte utawi nulis satu-satu Bali cutet. Ragane taler wikan pisan nyatwa Bali, tur sampun kaulemin dados juri utawi angga panureksa ring akudang-kudang wimbakara literasi mebasa Bali. Ring galah sene becik puniki ngiring sareng sami pirengang Blimade Sugianto nyeritayang Satwa Bali memurda Cupak Grantang. Ada katuturan satwa icupak tekening igrantang. Icupak ane kelihan, igrantang ane cerikan. Gobolan parilaksananipun cek melenan pesan. Icupak gubane bocok, kumis jempe, kales, brengos. Maimuh bokne barak kekah alah duk. Wih buen sadau basang ni gede nyantung. Yen medarjak kerang sajan. Jo saya ngajak adin. Igrantang tu ngadeg ni lanyar. Gobo halep bagus. Bajang-bajangan ni nyeledet jak terjani jatuh cinta. Sawireh napi gemikanipun manis. Maimuh anteng pesanipun megarapan. Kaceritu sedak dinoanu, icupak ngajak igrantang metekap dicari ke. Igrantang metekap nututin sampi. Nanging icupak jak kumuh meplaleanan dogen gayane. Terus yang pesan icupak ngerunguang adene megai. Di subane grantang suwud matekap maroi cupak teko ling mepelalianan. Ya diastun ketu bikas belene masih luwung penampiane i grantang. Ban-ban halus si grantang ngomong teken belin. Nah mojo beli malunan mulih. Tiang binyep durenan mulih kal manjus malu beli. Lamun gitu kalau malunan mulih nah. kalau mulih malam gitu icupak nyautin lantas iyo menjalan mulih di subane joh liwat ulisik igrantange manyus ditu lantas icupak maki pudin rute kanti awane uyak nyanyan di subane gitu icupak nukdogang menjalan mulih. Maimuh jelempoh perjalanan. Kacerita ane jani icupak subuh nekan di wangan rumahne. Di tu laut iyo gelur-gelur maimuh ngeling. Meme bapane tengkejut nih ngeling piana ne. Turin nyajak laut nakonin. Cening bagus wayan cupak idewo. Udah buku kini cening mulih jak belokotan. Menadin ceningi gantang kicau. Di subane ketu petakon reramane mesaut lantasi cupak sambil langau ngeling. Kalau
uli semangan metekap di careke. Grantang jak kumuh mepelalianan. Melalui togen gaene uling semangan. Buina ngenemin anak loh dogen gaene. Aduh. Maromontu pesadone cupak. Bapane supo berangti tekeneng i grantang. Bapane ngrum-rum i cupak. Nah menep dewa menep. Buina jahan lamun tekui grantang lakar ting-ting bapo. Lakar tunung uling cumah dini. Lega pesan kena nih cupa. Ningehang bapane pedih tekening grantang. Apang tusing ketaro dayanya nih jeli. I cupak pesu ngabo siap. Lakar mebong-bong. Ane jani kacerita yang. I grantang subuh ngamulihang uling cari genah ipune megarapan. I grantang mejalan jelampah jelempoh kebatek ban kenyel nih keliwat. Dan kecerita yang pejalan ipune saget subuh neket jumah nih. Duk puniku sahaso bapane teko nyajak nyamak turnik dikit. Mekajai grantang uling jumah dini. Nirgunu bapong lapanak buko cai. Gobo dogen malah solah jelek. Turtuaro demen nyemak gai. Men nya adung gobo wajak bikas cai ni. Dijo cai mana jahat-jahan buko gitu. Mekad cai uling dini mekad. I grantang ngeling sig-sigan meraso teken dewek keno pisuno. Ngomong lantas iyo, ya diastun raos nih pegat-pegat duaning sambil langgung ngeling. Nah bapo, yang subuh keto kena bapo nih. Nundung anake bukotia, nundung tiang uling jumah. Tiang terima pesan tresnan bapak nento. Dumadak seperti lar tiang uli jumah. Bagio hidup bapak. Mewah belen tiang icupa. Amun tu i grantang ngomong teken bapane. Laut menjalan mekad uling jumah. Lampah laku pejalani grantang. Tur jelampah jelempoh pejalane. Kabatek ban nanang basang seduk. Sakit saja kena nih grantang. Ningeh munyin bapane buko ketu. Inggih semeton teknika iwau sampun sareng-sareng pirengang indek bikasne icupa kelawan adennyane grantang. Sapunapi kelanturan satuan puniki ngiring pirengang sesampun sane jage ngelintang puniki nggih. Yening semeton jagi sareng-sareng melajah basa Bali dados ngeranjing ring sosmed titiang basa Bali Wiki. Ring Facebook titiang wenten ring fanpage basa Bali Wiki. Ring Instagram durusang follow ring Wiki basa Bali, taler ring Twitter basa Bali. Wenten akeh informasi tur wacana mau basa Bali nyabran rahina Erika. Inde kudang-kudang topik sana becik angin ngwawehin informasi mewah literasi druwene. Taler titiang maduwe website ring dictionary.basabali.org. Irike wenten kudang-kudang informasi sana taler becik pisan. Kecerita jani icupak teke uling mabongbong. Neket jumah iyo nakona ngi grantang. Bapane nyamatang subuh nundung ngi grantang. Ningeh pesaut bapane buko ketu perjani icupak sedih. Maimuh ngeling gelur-gelur. Ngudian ketang aden kolo nih. Dadi tunung aden kolone dijo jani aleh aden kolone aduh anak kolo ane mayu semegai ngudiangi gerantang tunung. Ningah munyi ni cupak buko ketu
Perjani yang sek kena meme bapane. Icupak nyamatang teken reramane, lakar ngetut igrantang. Setonen majalan, icupak nagih takilan anggon bekel di jalan. Di subane takilane pragat, icupak mepamit teken meme bapone, lakar ngetut uri pejalane igrantang. Selantang jalan, icupak gelur-gelur ngaukin adin. Bawa satu, icupak nepukin igrantang di tengah halase. Ditu lantas icupak ngidih pelih teken adin. Iyo ngajakin adin mulih. Nanging igrantang tusingnya melipetan mulih. Ningah pesaut igrantang buko keto, icupak kelangan tur nagih nugdog adine ngelelano. Setone nugdogan majalan, icupak ngajakin igrantang medar. Setone ngagah takilan, iyo nune igrantang ngalih yeh. Disubane igrantang liwat joh, pesu dayane icupak lakar nelahang isin takilane. Sepan iyo ngagah takilane tur dare nasine kanti telah. Sesubane telah kulit takilane bes-bes tur kaca kange di tanah. Suden tu icupak nyelelega ngawakne di kayune tur mapi-mapi pules. Igrantang teko lingalih ya lantas nunun icupak. Icupak mapi-mapi kepupungan. Aduh, apa mes-bes takilane? Waduh, bos mekelo adi ngalih ya, kanti takilane bakat kalahin pulas. Aduh, telah. Aduh, nulan-lane dogen, jalan-jalan darah jak daduo. Nah, dar coba beli tiang tusing merasa seduk. Icupak pedidiane ngesop nasine tur nginem yeh. Celekutan niktik tangkah. Suud medar icupak tak-tak nyiriang basangne betek. Suud medar igrantang ngajakin icupak nugtugang majalan. Kacerita jani icupak lan igrantang neked di bencingah puri Kediri. Di desa nentu suung mangmung tu sing ada anak mejelawatan. Jani subuh neked di bencingah puri Kediri. Ditu icupak nepukin peken. Igrantang metakon teken dagange ditenten. Nawegang jeru dagang nasi. Titiang metaken. Napi wastan jagat puniki. Napi saningawinang jagat duwene sepi. Jero anak lanang sareng kalih jagate puniki mewasta Kediri. Jagate katiben bencana. Putrin Ida Sang Prabu kepandung oleh I Benaru. Ida Sang Prabu ngelar sayembara sira je nyidang ngerebut putrin Ida netur ngematiang I Benaru jagi ke adegang agung ring puri Kediri. Yening anak lanang sida ngematiang I Benaru jagi ke angin mantu. Icupak mesaut elah. Wah, raja blong kalahang Benaru. Kalau anak subuh biasa nampak raksasa. Dagang, kamu sama tang teken rajaan cai ne? Ban pes Benaru aku delah ban kolong itu ngam. Mau sama tang teken rajaan cai ne sama tang. Igrantang nyalung menyen beli ne. Beli doba sumbar yang ngomong. Awak tusing nawang Benaru. Petilasang ragan beli ne dikumen anak beli. Sakiwala icupak nungkasin menyinadin. Adi mulo getap. Dojo mada gagung. Bang ngidih nasi esok kasih kan kalau bedemen. Sama tang yang ngang sama tang. Kai cupak nekan ngematiang I Benaru.
Igrantang lanturang munyene teken jero dagang nasi. Inggih jero dagang nasi. Dursang uningang mereka ring ide Sang Prabu. Titiang jagi ngaturang ayah. Misah dia maut saha pacang ngematiang benaru. Idagang nasi gegesonan nangkil ke puri Kediri. Ngante gering puri, idagang nasi matur ring Sang Prabu. Wenten kalih diri anak lanang sane ngurang-urang lampah, misah dia pacang ngematiang benaru. Permangkin ledang pisan pikayun nido Sang Prabu rikalo miragi atur idagang nasi. Itu Sang Prabu raris ngandike. Memen cening. Yen mulu saja buka aturnya ini. Lautang kemu. Tunen anak muanin tu tangkil ke puri. Idagang nasi ngengalang ngalih icupak teken igrantang. Ngantek dipeken dapet tango icupak masahin 5 marosuut medar. Igrantang kimut keneh ne nepukin beline setato ngabu basang layah. Igrantang laut ngomong teken dagang nasi. Nawegang jero dagang. Belin tiangnya iwang ngambil aja ngan jerone. Dumugi ledang jero ngampurayang. Santukan titiang nenten makto jinah. Icupak mesaut. Waduh pedih nah. Layah sajan wasang kolone. Apas nasi itu sing ja amah kolona den. Do pedih nah. Diolas do pedih. Idagang nasi angen keneh ne ningah munyine igrantang. Munyin icupake ten kerungwang. Idagang nasi laut nekedang pengandikan ide Sang Prabu. Apa nganak lanang kekalih punika tangkil ke puri. Icupak lan igrantang lantas ke puri. Cagi tangkil ring itu anak agung. Teked di puri buat panjake pati kaplug melaib sawireh jejah nepuken icupak kerano kadene iraksaso benaru. Semeton teknika ngiring merarian dumun bos-bos. Indik Satwa Bali niki wenten akeh pisan Satwa Bali tradisional utawi modern. Tradisi nyatua puniki ketah utawi lumrah kebaos tradisi oral utawi tradisi lisan. Nah, niki bahasa kerennya nih oral tradition kenten. Napi mawenan asa punika duaning tradisi nyatua puniki langsung kaceritayang tur kepirengang nenten kewacen kenten nggih. Makudang-kudang Satwa Bali tradisional puniki inggih punika tetamian tradisi lisan sanes sampun suwe pisan. Dadosne wenten akeh pisan versinya nggih. Ring cupak gerantang puniki taler akeh wenten versi. Nah cutetne napi sane kaceritayang ring tradisi lisan puniki mata tujon nguarisang aja-ajangan moral, tata titi utawi etika. Yening alit-alite sering mirengang ketuturan satwa. Alit-alite pacang presida saya nampak saking raramannya nih. Nah, irika wenten sane kebaos ikatan nggih utawi bahasa kerennya nih bondage kenten bahasa Inggrisnya nih. Niki membuat pisan idadane mangda alit-alite boleh aja-ajahan moral mewah agama sane mawi geno pisan angen numbuhin karakter sane becik. Jadi anak alit uning napi sane patut tur napi sane tan patut, napi sane dados tuutin, napi sane tan kenten. Nah inggih nanten suwe-suwe titiang ngorte niki ngiring mangkin lanturang pemargin satwa cupak gerantang. Kacerita jani icupak dan igrantang tangkil ring ide Sang Prabu Kediri. Caya cak dadu, cayuli dia, nyen adan caine. Singgih nawagang titiang Gusti Prabu. Titiang puniki wantah jat muniste
saking jagat gobang wesi. Adan titiang i grantang niki belin titiange i cupak. Titiang maka kali jagi mata tegar ngematiang i benaru. Konden suwo di grantang matur saget kasampuak teken i cupak. Bang kalau upah nasi abad tekan setonen ngematiang i benaru. Layah sajan basang kolone. Bang upah malu pinjap cang ngematiang i benaru. Ide Sang Prabu nitahang panyeroan purine nyiaga yang celeng guling lan ajeng-ajengan anejan. Meh, cek ames pesan ni cupak medar. Mes bes guling nyeksek bibir tekening nasi cukut lan kikil. Melimane becat nyemak waktu nyeret. Bengong panyeroan purine ningali ni cupak medar caro raksasa. Melenan pesan aja i grantang. Itu mekrana ide Sang Prabu mapico ali-ali membatu mirah lan keris pusaka tekening i grantang. Itu pinako ciri i grantang dadi duta puri Kediri. Cupak lan grantang mepamit saking puri. Jani subuh nekad di tengah halase. I cupak keliwat bedak. Jani yo nepukin telagu lingah ane bek misi ye. Ditu lantas i cupak ngorahang teken adin. Adi grantang, beneran malu. Kalau kenyal terbedak saja. Tuh kolongan kolone. Kalau lakar ngalih yeh malu di telagone. Do ditu ngalih yeh beli. Entu yeh hincane i benaru. Tusing nadi inem. Ningah munyi nadine buko ketu. I cupak mekesiap. Perjani muane kembang lem-lem. I grantang lantas nuk tugang berjalan. Nah, i cupak buin nepukin gegumuk meririgan. Nyen ngai gunung-gunungan di tengah halase. Wah jaluh ja pengenah ne. Gitu petakone i cupak. Ento boyo gunung-gunungan beli. Ento tain ni i benaru. I cupak mekrai keliwat jejah. Aduh mati kalau jani. Yen amone geden tain ni amongken geden i benaru. Jalan muleh. Muleh. Mujang main ngecotang bangkai. Asyik boman upah beguling. I grantang ngencangang pejalane. Ngaleh guok tongos ni i benaru mengkep. I cupak bejag-bejog nuktuk pejalan adin. Bawa satu, i cupak lan i grantang subuh teka di malun guok ni i benaru. Ditu lantas i cupak nyamatang tusing milu ke tengah guok. I cupak nunen i grantang aneng lawan i benaru. Setonen adin tuun ke tengah guok. I cupak nunen i grantang apang negul dewek ne. I grantang lantas ngalih talibun lan negul beline di sisin guoke. Setonen tun i grantang nancebang tumak turma besen teken beline. Beli netingalin tumake. Yen tumake bah kangin entu cirin tiange menang. Yen bah kelon cihno tiang kalah. Ingetang penyen pabesan tiange beli. Jani i grantang subuh teket di tengah guok. Ditu iyo nepukin i benaru ngerayu Raden Galuh. Kesiab i benaru sawireh ado wani nekoin. Cai manusia cenik. Wanen ibu teko main. Yen cai makito hidup mulih ang ibuan cai ni. Kai teke mai misa dia lakar ngematiang cai yani corah. Yen cai dot enu hidup. Waliang Raden Galuh kepuri. Yen sing ketu tumak pusakone lakar mancut urip cai ni. Ningah pesaut jatmu buku ketu. I benaru ngelur turnyak jage ni grantang.
maka dado lantas maruket caro babuang saling tenang, saling jagur, saling jamak. Ibenaru lani gerantang paturu sakti kabinawo, maka jangan salah apang ngida ngalahang musuhne. Aget igrantang aneman selah iyo lantas nanjebang tumbake ke awakne ibenaru. Keno tumbak ibenaru ngelur ngasen lantas mati. Ningah ibenaru ngelur icupak di sisin gua ke jejah kanti pesuncah. Kanti tas-tas tadi bun panegulan awakne. Icupak makanah melaib kerano ngaden igrantang kalah. Maro lantas icupak inget teken pebesene igrantang duga siyo najebang tumbake. Tumbake bah kangin. Maro galang kenah ne icupak sawire ento cihne igrantang ane menang. Adi gerantang anto sangkolo ditu. Jani kolo nulungin lakar ngomatiang ibenaru wadi corah. Anto sang jani kolo. Beli, entungan tali bone mai beli. Icupak ngentungan taline ke guoke. Igrantang ngajakin Raden Galuh pesu uling guoke. Nanging Raden Galuh sengsayo tekening igrantang. Di subane igrantang ngedenga ngali-ali masoco mirah. Raden Galuh percaya tekening igrantang pinah ke dute puri Kediri. Ide Raden Galuh lantas nugtug matulah ke puri. Igrantang nganong ide pesuling tengahing guoke. Di subane igrantang lan Raden Galuh nengok uling guoke gegesoan icupak nyaup Raden Galuh tur ngetep tali ane glantingine teken igrantang. Duaning tali boneka pegatan igrantang ulung ngeluluk ke tengah guoke. Inggih semeton teknika sinamian satu puniki sampun saya nincap nggih. Sakewanten sedurung kelanturang oleh Blimade Sugianto, titiang wenten pewarah-warah kide. Basa Bali Wiki sampun ngewedar buku Satwa Bali modern sane memurda Luh Ayu Manimas. Semeton sane durung uning Luh Ayu Manimas inggih punika superhero utawi prawira yawanastri saking Bali. Ring dura negara akeh pisan wenten superhero nggih. Minakadi pasti keuning semeton sareng sami Avengers nika saking Amerika, Naruto saking Jepang ya, miwa Harry Potter nika sanes sampun sada-sada lawas nika saking Inggris. Sami superhero utawi prawira super punika maduwe ciri khas budaya suang-suang. Basa Bali Wiki taler menurut saha nyobiahang tur ngelimbahkan kawentenan Luh Ayu Manimas pinaka superhero asli Bali sane mata tujuan ngelestariang tur ngeraksa pelemahan Baline mangda nenten usa. Sampun wenten 6 buku Luh Ayu Manimas sane mabasa Bali, Indonesia miwah Inggris. Yening semeton melet jagi uning indek buku-buku satwa punika raris ketik manten ring Google Luh Ayu Manimas utawi ngeranjing ring Instagramnya ne ring Luh Ayu Manimas tan wenten spasi. Ngirim mangkin sarang-sarang pirengang lanturan satwa cepak gerantang. Kacerita yang sane mangkin icupak ngiring Raden Galuh nuju Puri Agung Kediri. Gusti Prabu garjite ngaksi okanidene sampun mewali ke Puri. Sekadi panumaya Sang Prabu Satya Wacana matemuang Raden Galuh sareng icupak. Ringgalah dewasa ayu icupak ke adegang agung dados raja Mapuspita I Gusti Ngurah Raden Cupak. Sesukat icupak madeg agung makejang panyake nemu pakewah. Duaning I Gusti Ngurah Raden Cupak sedina-dina nunas rayunan sane jan-jan. Sebilang dina
panyakil lepung, makaryo babi guling, ayam panggang, ayam betutu, guling samsam, muang iga bakar. Itu Raden Cupak setato nunas rayunan ane janjan. Niko mawinan panyakil lepung ngaryana ngayahin. Sebaliknya nih, Igrantang grapa grepe di tengah guoke. Ipun mau sahe mul pulang bayu, apa ngidang pesu uling tengah guoke. Maklo-kelo, Igrantang lah daya. Tulang ne ibenaru, pacek-pacek ange di guoke. Angone jan, apa ngaloh menek kemuncuk guoke. Sangkaning sehidu yang pramokawi, Igrantang ngidang pesu ke sisi. Di subane neket di sisi, Igrantang mesandekan. Nyelelek di bongkol punyan kayune, sangkaning bayune won. Di subane seger, Igrantang lantas nuktugang pejalane ke puri. Neket di bencingah puri, Igrantang matur tekening bale waduane. Jero, tulungin je titiang. Titiang jagi tangkil matur ring ide Prabu Lingsir. Mulai bale waduane ngapuriang nguninganya ngunuke punike teken Gusti Ngurah Raden Cupak. Icupak kesiap nepokin Igrantang lakar tangkil ke puri. Sinah yo lakar katunung tur Igrantang ane ngematiang ibenaru pacang madagagung dadi rajo. Ditu lantas Icupak nengkik bale waduane tur nunen ngejuk lan ngentungang Igrantang ketukade. Bale waduane ngemargiang titah rajo. Igrantang kasrung kejuk ketegul tur kaputi aji tikah panang. Gegeson bale waduane ngosong Igrantang ane makaput tikah tur entungange ketukade. Kacerita buin manine Pan Bekung memencar di pasih. Uling semengan nganti Lingsir sanya tusing manbe nyang aukun. Kalau ngentungang pencar tanggon duri, pencari merasa bat. Maro penekange bakatange tikah. Tikah kantungang pencari buin kapulang. Maro ancite buin tikahan itu ni penekange teken Pan Bekung. Meh, gadag saja ni Pan Bekung lantas ngemenekang tur tikahe kegagah. Maka siap Pan Bekung ningalin ado jatmo berak mekaput tikah. Pan Bekung ane kapiolasan ngengalang ngajak anak itu ke pondok ne. Deket di pondok ne, truno berak bagus itu pertenine teken men Bekung. Sewai-wai gaya nango bubuh, uli gine boreh. Sayan wai, sayan misi awak ne Igrantang. Meh kenal pesan kenah ne Pan Bekung ngajak men Bekung manuduk panak truno bagus. Di subane seger, ditu lantas Igrantang melajah ngai taman. Magenepan bungane ane ketanem. Di subane bungane pada kembang, Igrantang lantas ngalap tur bungane ada pe teken men Bekung kepeken. Sedino-dino geginane Igrantang tuah ngalap bunga lan men Bekung ngadepang bungane ketenten. Ane jani ada wang jero uli puri Kediri meli bunga dipeken. Makejang bungane men Bekung belia ban wang jero nentu. Suud membelanja uang jerone kepuri ngaturang bunga. Bungane ane katurang katrimo oleh Raden Galuh. Mare kearasan oleh ide cek merawat-rawat anak bagus di bungane. Eling lantas ide tekening Igrantang truno bagus ane ngematiangi benaru. Raden Galuh
raris matakon teken wang jero ne. Bibi Sari dija nyai meli bungane ene. Mani yen buin ke pasar apang kecunduk tekan dagang bungane ene. Benjang semang ne Raden Galuh kairing Bibi Sari lunga matumasan sekar ke pasar. Raris kepanggih men bekung nyuwun keranjang misi bunga warna-warni. Raden Galuh ngenampekin dagang bunga ne. Ide kagiat nyingakin bungkung mas masoco mirah ani anggone teken men bekung. Bungkung itu druwen ide sang Prabu Lingsir ani kepiceyang tekening igrantang. Ngaksi kawin tenane punika Raden Galuh raris ngandike tekening men bekung. Meme uling dija, ajak jagalah melalui kemo. Gelisang cerita Raden Galuh sampun neket di pondok men bekung. Pan bekung kemeg-megan sinambi nganap kasor saha ngaturang swasti prapte sepengrauh ide Raden Galuh. Ningah bapane mekalukan tur repot, igrantang lantas nyagjagin. Ditu lantas igrantang matemu teken Raden Galuh. Rikanyakan punika Raden Galuh nyagjagin tur melekur igrantang sinambi nangis mesesambatan. Udah beli, ngudalah ngutang titiang. Ngudiang beli tu sing tangkil ring ide sang Prabu. Sesampune wenten tel wecanan Raden Galuh, igrantang nuturang painikan pejalane lawas. Kecerita yang sane mangkin, igrantang sareng Raden Galuh sampun rawuh ring puri Kediri. Gusti Prabu Lingsir mawawah-wawah ledang kayu nidene ngaksi Raden Galuh anut mesaning ngajak igrantang. Nepukin igrantang ngajak Raden Galuh mewali ke puri, icupak nyilip mekad uling puri kerano jejah ke kerangkeng sangkaning mongbogen Gusti Prabu. Icupak masih jejah yening igrantang tusing buen ngangkanin dewekne dadi nyamuk. Disubane icupak ilang uling puri, igrantang lantas ke adegang agung ring puri Kediri. Sesukat igrantang madeg agung, jagate gemuh kerte raharja. Panyaki sami padeg girang pakedek pakenyung, duaning suud ngayahin Raja Budoh. Semeton teknika sinamian asapunika wau sampun kaceritayang indik pemargin cupak grantang. Mugi-mugi semeton sami seneng mirengin satu puniki tur prasida dados sesuluh ring kauripan sadina-dina mangda nenten loba utawi rakus nggih. Nggih, wantah ngantos siriki galah iragam temu rahinane mangkin. Titiang sareng anggap pangrembe podcast Basa Bali Wiki nglungsur pamit. Matemu malih ring episode sane jagi rauh. Mugi kena rahayu, tur mugi setatemu bekal. Puputang titiang antu parma santi, Om Santi 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 Om.